Ni Gugma ng convent nga Barangay Kagawa din ni Buena Vista, Honorable Manuelito Abogaa, napapadisan naton for Thermer nga konsihal hambong tuhang kinapuntan, Dr. Gerlie Biong, Music Maestro.
Manuelito Abugaa, sugadmanan kan Doktora Girlie Biong, haniyo pagsayaw. Samtang gintitirok pa ito na aton galah, ito na aton taga na misa.